Nai Jesus Cristo no Evangelho tuir São Mateus. Ia tempo neba Jesus saretiha emalubumbot nia hanoi netik det sira tamba sira lau kole ona nola iha onak bit hanesan bibi malaya sira bela iha bibi atan nune Jesus dehan bani eskolante sira tos botep tebes maibe ematu servisu iha tos ne uituan deit ne duni harohan batos nain atu haruka emas servisu nain siramai atu servisu iha netos hafoin boluti eskolante sira babesik nia hodi haraik basira ukun atu duni sai spiritu at sira fo isin diak bamoras sira nomoras oi-oin tomak naran sira apostolu nain sanulu resin rua nian makne uluk na nain Simon lebih hanaran Pedro no Andre nia Alin Tiago Zebedeu nia Oan no João nia Alin Filipe no Bartolomeu Tomé no Mateus be publicano Tiago Alfeu nia Oan no Tadeu Simão Bezeloso no Judas Iscariotes ida nebe ikus mai fang nia Jesus haruka sira nain sanulu resin rua neba wain hira fortiha basira lia menon hirakne imi keta latuir gentil sira nia dalam keta tama ia samaritano sira nia sidadi imi ba uluk liu bibi malaya sira belakon husu makain Israel nian ia dalam imi haklaken hodi fosai katak reinu lalehan nian besik toona imi fo isin diak bamoras sira halo mate sira morisias hamo sira be ia moras lepra duni sai demonius sira ba imi simu de graça tiha deit imi seifo de graça deit ba lia maksoin maluk serani doben sirhotu be Kristu hadomi loron ida ohin ita tama ona badomingo sanulu resin ida tempo comum leitura evangélica nebeita fain rona daudaun Fotius Evangelho Mateus, capítulo sia, versículo tolunu resinen, to capítulo sanulu, versículo walu. Lori ita tu reflete kona ba oisa maromak hatulu nia domin ba humanidade. Jesus saretia ema lubumbot nia hanoi netik deit sira, tamba sira lau kole ona, nola iha onak bit hanesan bibi malaya sira bela iha bibi atan maroma conhece klian emania an tanto emania qualidade moris no fraqueza sira itare cenário idane Jesus preocupa tebes ho fraqueza humana kadehan kelemahan manusia nebe hanaran pecado kasala tuir doutrina cristã no descrição sagrada escritura nian tuir Jesus pecado ne idêntico ho diabo mate no moras tamba ne pecador kasalanain ba Jesus hanesan emanebe diabo makukun nia nudar mate bian ida no moras atan ida ne consequência usi pecado hirak nebe ema comete ona iha moris Maibe Jesus lahusik le deit ema moris ho situação idhanesan ne tambania domin ba ema botebes domin nebe lao satudu iha hanoi no lia fuan deit maibe iha mo sahalo Jesus revela nia an katak nia makdomi
Deus é amor. Jesus manifesta nia domin ba ema, atu salva ema husi diabo nia ukun. Liberta salanain husi pecado. Resuscita ema husi mate, no cura ema husi moras oi-oin. Kona ba maromak nia domin, São Paulo nia carta ba Romanos sira dehan. Maromak hatudu nia domin nune. Cristo mate tan ita, wain hira ita seihela nudar salanain. Oras ne, ita hatudu ita laran mos husinia futarang. Husinia rasik, ita sesoi ita an, husihirus maromak nian. Maung alin serani doben sirahotu. Ia passagem idanemos evangelista Mateus haktuir konaba Jesus bolu no hili apóstolo sira. Foi missão no serviço atau apóstolo sira halo. Tuir estudiosos bíblicos balun dehan. Apóstolos significa enviados. Mak ema hirak nebe halo bot hotu hanesan Jesus halo. Hanesan dunisai demoni husi ema. Purifica leproso sira. Cura ema moras, no halo mata sira morisias. Excepto apóstolo sira labele morisias, hanesan Jesus morisias. Tambane lori ita ba compreende kata missão apóstolo sira nian consiste em maromak nia domin ba humanidade. Maromak hadomi ema, tambane nia hakarak salva ema husi pecado. No hili apóstolo sira atu serviço ba maromak nia reino. Atu lori ema ba moris ia reino maromak nian. Objeto de evangelização apóstolo sira nian mak maromak nia reino. O reino de Deus. Destinatário si reino maromak nia nema criatura humana ka ema. Maromak nia reino nebe ita temi ia leten simboliza domin, dame, justiça, perdão, esperança, bênção, graça, no virtude sira selutan. Finalidade usi reino maromak nian mak atulori ema fila bania. Hanesan dehan ia livro Êxodo. Maromak dehan ba Moisés. Osai dehan nuneba Jacó ni umalaran. Osai haklaken nuneba Israel wan sira. Imi hare tia ona samak halo ba ema sira Egyptu nian. No insaha lori tia imi ia manu makikit nia liras leten. Hodi lori imi mai to hau. Jesus akarak ema hotu moris no hola parte ia reino maromak nian. Jesus rejeita pecado kasala, mai bem ia hadomi pecador kasalanai. Tambanemak nia hakarak salva ema husi sala nia ukun. Apóstolo sira simona graça si maromak, tamba sira hola parte ona ia maromak nia reino. Jesus akarak apóstolo sira atu fahimos graça daneba ema seluk. Hanesan nia rasik dehan. Recebestes de graça, dai de graça. Imisimu ho graça, no sei fomos ho graça. Maromak nia graça toba ema ida, laos fim. Mai be graça ida net tem que faz tutan ba ema seluk. Tamba graça nia efeito ne dinâmico. Laos ela metin ia ema ida nia an. Exemplo simples no concreto ida. Banhira ita ia ihan wain, no resin ia ita ne moris. Koko atu fahemos, ho ita ne maluk sira selu. Apóstolo sira laos aklaken sira ni hanoin rasi, no laos mo serviço ba sira ni interesse pessoal. Mas be aklaken tuir conhecimento sira nian, kona ba Jesus ni pessoa. Hau Magdalan, lia los no moris. Apóstolo sira serviço maromak ni reino, tamba apóstolo sira sai ona testemunhas oculares perante Jesus ni ministério público. Milagres hotu nebe Jesus halo, nogbit hotu nebe Jesus hatudu ona. Maun alin bin feton sira hotu. Oin loron ema barak inclui ita serani katoliko lubuk ida,
la consciente ba presença domin maromak nian ia ita nemoris. Nune ita a realização da vida, dala barak fora kalau ses dog husi maromak nia vontade, no kumfuan sira. Ita sente by date. No difícil ba ita atau reconhece kata ita moris hela ia salalaran. Sai kebiasaan katoman ona. Fier mis badaudang. Ita luat ya katak maromak hadomi tebes ita. Hahalok ida hanesan ne Jesus dehan. Sira hanesan bibi malai nevela iha bibi atan. Ne fenomeno bot ida nebe moris no buras daudão e ita sarani sira ne moris. Nós saímos tempestade perante a igreja em existência e o mundo atual. Mas que não é. Maromak na fatin hatulu ne domin ba ita atulori ita ba moris e reino ida deit. Reino maromak nian. Maromak manifesta ne domin mai ita liu husi serviço no missão ordem sagrada siranian. Husi amu papa, amu bispo sira, na ilulik sira, diácono sira, inclui consagrados no consagradas, leigos no sarani sira selu. Ita hira nebe hanaran an sarani mos, hola parte hi missão contínua apóstolo siranian. Lori maromak ni reino bai maselu. Ita sira nebe simo no sacramento batismo, ita sai povo maromak nian. Ita mak igreja, sai airing atau tahan no cuidado maromak ni reino. Missão apóstolo siranian la fatin continua maito ita ia mundo hin loron. Ita la bela nega kata ita ne an hanesan sarani ne, tamba vocação nebe maromak haraik mai ita. Hodi sai fier nain, no la parte ia sacerdoci comum. Atu bele sai mos missionário, kona ba maromak ni reino, no lori reino idane ba mongalin sira selu. Nune consciente ba kata nudar igreja, ita mos ia obrigação ba missão haklaken lia fuan dia ba ita ne maluk sira selu. Concílio Vaticano II liu ia documento Constituição Dogmática Lumen Gentium define kata igreja mak povo maromak nian. Igreja é povo de Deus. Quando o povo de Deus, itabele confere a Sagrada Escritura, maromak qualia ba profeta Jeremias, dehan. Porei a minha lei nas suas entranhas, e a escreverei nos seus corações, e serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Hanaran povo de Deus, baita sira nebe hanaran an cristão católico, tamba sacramento batismo nebe ita simo. Ita sai povo maromak nian, nebe halo ita moris ia santidade, no moris santo da nen dudar graça ida si maromak. No maromak karak atu ita mos lori graça santidade ne, baita ne maluk sira selu. Ia concepção sinodalidade Papa Francisco niang mos, recorda basarani hotu atu moris ia características principais tolu uma creda niang makhanesan. Comunhão, participação no missão. Também, hamutu ko ordem sagrada sira hotu, ita moris ia comunhão ho Cristo, atu bele participa ia missão salvadora Jesus nian. Hori liberta ema hotu se pecado, ba moris santidade. Reino nebeta simona husi Jesus, atu bele sai ema los ia rai, namos ia lalehan. Ita sai povo ida deit hanesan salmista nanu dehan. Ita mak povo maromak nian, no bibi sirni luhan nian. Ita sai povo ida deit, no halau missão ida deit. Kata katulori ema selu, ba conhece no sente maromak niedomin.